So ayan, missing the ball. Dodo. Wala. Ayan. Start na. Sige. Labas ang bola. Gentirone. Labas ang bola ni Gentirone. Ayan. To black jersey. Ayan. Black jersey to Danyo. Number 0. Danyo to number 35. Yes, sir. 2 point. Number 35. Pasculado. Labas ang bola to Priagido. So, Priagido, nagdi-dribble ng bola. Priagido. Ayan, si Priagido. Back to Pasculado. Pasculado. Pass to Inal. Inal, nakuha ng black jersey ang bola. Jersey number 35, nagdi-dribble ng bola. Number 35. Doran, number 35. So, ayan. Gahanap ng mapapasahan to Gentirone, si Caroger. Caroger. Ayan. Gahanap ng mapapasahan to, ayan, si Omar. Nakuha ni Omar ang bola. Si Omar, ang bilis ni Omar. Pinasa kay Dodo. Dodo. Oy! Lost ball. Labas ang bola. Ayan. Maxi. Nagdi-dribble. Maxi. Back to Danyo. Number 00. Danyo. Jump shot. Wala. Rebound by Pasculado. Pass break to Dodo. Si Dodo. Ayun. Labas na naman ang bola. Turnover. Padalawang turnover na yun, ha. Labas ang bola ni Danyo. Si Danyo. Ayan. Danyo to Maxi. Maxi. Ayun. Pinasa sa black jersey. Pinasa kay Danyo. Danyo. Jump shot. Wala. Nakuha ni Priagido. Ayan. Omar. Si Omar. Pass to Dodo. Dodo. Easy. Wala. On sa Marando. Labas ang bola. Danyo. Symbol. Ayan. To Caroger. Caroger. Gentirone. Ayan. Gentirone. Ayun. Gentirone. Pass to Danyo. Danyo. Jump shot. Yes. 2 point by Danyo. So, ayun. Pasculado. Pinasa kay Inal. Inal. Nagdidribble ng bola. Inal. Walang mapapasahan na yun. Kay Maxi. Maxi. Nakuha ang bola. Naipasa kay Maxi. Feel na feel yung pagkuha ng bola. Maxi. Feel na feel. Dribbling. Maxi. Pinasa. Jersey number 35. Jump shot. Wala. Nasa board. Ayan, Priagido. Pinasa kay Priagido. From Pasculado. Priagido. Layout! Pasok ang layup ni Priagido. So, labas ang bola. Number 35, jersey number. Labas ang bola to black jersey. Ayan. Black jersey. Ayan, pinasa. Number 35 sa ilalim. Wala. Foul daw. So, ayan. Labas ng bola. Number 35, naglabas ng bola to Maxi. Maxi, jump shot. Uy, wala. Pasculado na rebound ni Pasculado. Pasculado, tumatakbo papunta sa ring. Pinasa. Omar! Omar for 2. Ayan, Maxi. Maxi Pil. Pinasa kay Danyo. Danyo, jump shot. Wala. Na rebound ni Dodo. Dodo, now si Dodo. Ayan, pinasa kay Pasculado. Pasculado, inaagawan. Ayan, Pasculado. Ayan, Pasculado, easy, done! Wala, di pumasok ang pagsusuklay. Ayan, jersey number, wala, black jersey. Trying to pass to number 35. Number 35 sa ilalim, back to Danyo. 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 Gahanap ng mapapasuhan si Danyo. Ayan, sa black jersey, binalik kay Danyo. Danyo. Ayan, si Danyo. Ayun, number 35. Ayan, balik kay Danyo. Jump shot. Yes, using the board, Danyo. Easy 2. Easy to Loto. Pasculado. Nagdadala ng bola si Pasculado. Jersey number 5, Pasculado. Pinasa kay Inal. Inal, jump shot. Wala, rebound by Priagido. Kuha ni Priagido. Priagido, tumakbo. Tumatakbo si Priagido. Ayan, si Priagido. Ayan, Priagido layup. Yes, 2 point Priagido. Yeah, back to the ball game. Maxi, feel na feel ang kanyang pag-dribble. Pinasa kay Danyo. Danyo now. Danyo, naghanap ng mapapasahan si Danyo. Pinasa kay jersey number, black jersey, wala. Nakuha ng number 35. Nasa ilalim. Number 35, pasapal ni Pasculado. Pasculado, nakuha ang bola. Pasculado, nagdi-dribble ng bola. Si Pasculado. Pasculado, nag-layup. Pinasa kay Inal. Inal for 2. Yes, sir. 2 point, Inal. Ayan, pass break. Nakuha ni Omar. Omar, nakuha. Ayan, nagagawan sila. Pasculado, nakuha ang bola ni Pasculado. Pasculado. Wala! Nakuha ng jersey number 35.
ang bola, nagdi-dribble. Jersey number 35. Ayan, pinasa kay Danyo. Danyo! Sa ilan, binalik kay number 35. Nakuha ni Omar. Omar, ang bilis ni Omar. Omar, result! Parang lalagoy ka, Omar ah! Yun! Woo! Yan ang grabing effort. Labas ang bola. Jersey number 35. Nilabas ang bola to Gintirone. Gintirone now. Ayun, nakaporma si Gintirone. Pinasa sa jersey, black jersey. Ayan, naghahanap ng mapapasahan. Gintirone nag-drive back. Number 35. Wala kapos. Nakuha ang bola ng number 5. Pasculado. Ayan. Baba. Pasculado. Nagdadala ng bola si Pasculado. Pinasa Priagido na kuha ni Maxi. Maxi nagdadala ng bola si Maxi. Feel na pilang kanyang pag-dribble. Maxi pinasa Gintirone. Yes sir, 2-point Gintirone. Oh, pass break to Inal. Inal jump shot. Inal, wala nakuha ni Omar. Pinagis, wala nakuha ni Danyo to Gintirone. Gintirone now dribbling the ball. Gintirone pinasa kay Max. So ayan, grabing pasa yun ah. Balik-balik. Ayan, binalik. Nakuha ni Gintirone again. Gintirone nakuha ang bola. Ayan. O yun. Maxi. Ayun, inagawa ni Dodo. Maxi, ayan. Maxi! Yun, pinasa kay Inal. Ayan, si Inal. Tumatakbo si Inal. Ayun. Wala nakuha. Rebound ni Danyo. Danyo. Nagdadala ng bola. Danyo. O yun. Labas ang bola. Si Omar. Ayan. Omar, labas ang bola to Pasculado. Jersey number 5, pass to Priagido. Oh, it's a loose ball. Ayan, Gintirone, nilabas ang bola to Danyo. Ayan, Danyo. Back to Gintirone. Ayan, nagdi-dribble, inarangan ni Omar, inarangan ni Dodo. Gintirone, pinasa kay Danyo, na-rebound ni Pasculado, pinasa break kay Dodo. Dodo nagdi-dribble, ayan, Dodo sa wakas, nakatupon si Dodo. Congratulations, Dodo. Ayan, si Maxi, nagdi-dribble ng bola. Maxi, feel na bilang kanyang liap. Wala! Rebound by Danyo. Ayun. Oh, wala pa rin. Number 35. Follow up. Wala. Okay, labas ang bola. Number 35, nilabas ang bola. Pinasa kay Roger Gintirone to Danyo. Ayun, Danyo. Ayan, number 35. Ayan, back to Danyo. Yun! Using the board, Danyo, 2 points. Inal. Binalik kay Pasculado. Pinasa Priagido sa ilalim. Yes, sir, Priagido. Ayan, Gintirone, si Caroger. Gintirone nagdadala ng bola. Gintirone agawan yun! Jump ball. Yan, miss ball. Wala. So, Majar Boys ang bola. Labas ang bola. Pasculado nagdadala ng bola. Pinasa kay Inal to Priagido. Jump shot. Wala. Rebound by Pasculado. Follow up. Yes, sir. 2 points by Pasculado. Ayan. Maxi to number 35. Jersey number 2. Danyo. Ryan Danyo. Nagdi-dribble. Ayan. Jump shot. Danyo. Yes, sir. 2 points. Labas ang bola. To Pasculado to Priagido sa ilalim. Yes, sir. Easy lang si Priagido ah. Danyo, labas ang bola. Inbounding the ball. Danyo to Caroger. Gintirone. Nagdi-dribble ng bola. Ayan. Gintirone. Ayan, si Gintirone. Ayun. Gintirone to black jersey. Nag-shoot. Wala. Omar. Inbounding the ball to Inal. Wala. Ayan. Danyo, labas ang bola ni Danyo to Danyo again. Binalik ang bola from black jersey to Gintirone. Caroge, back to Danyo. Yes, sir, Danyo. 2 point. Inal to inbounding the ball. Inal to Pasculado, back to Inal trying to shoot. Wala, nakuha ni Priagido. Oy. Turnover. Labas ang bola ni Danyo. Labas ang bola to Gintirone. Si Caroger pinasa kay black jersey, back to black jersey. Ayan, to number 35. Oh, sa ilalim mula, rebound by Danyo na rebound. Ayan, black jersey to Danyo. Try. Ayan,
jersey. Oh, Gentiloni sa ilalim. Pasculado. Lumatakbo si Pasculado. Ayan na. Nagbaba na ang kanyang teammate. Dudo, try to shoot. Yes, sir. 2 point. Si Dudo. Ayan, Maxi. Maxi feel. Feel na feel ang dribble. Pinasa to Danyo. Danyo to number 35, jersey number 35. Nasa ilalim, back to Maxi. Wala nakuha ni Priagido. Priagido now, back to Dudo. Dudo. Yun. Easy-easy na si Dudo ah. Yun. Ayan, inbounding the ball. Gentiloni. Gentiloni to black jersey. Ayan. Black jersey, nagdi-dribble ng bola. Ayan, binigay kay Danyo. Danyo, nakuha ni Pasculado. 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 Easy layup, Pasculado. Labas ang bola. Danyo. Danyo to black jersey now. Nagdi-dribble. Ayan, pumasok. Black jersey back to Gentiloni. Gentiloni. Back to number 35 sa ilalim. Yes, sir. Ayan, pass break. Ayan, Dodo. Iyon, pasok. Mia Dodo. Maxi, nagdadala ng bola si Maxi, jersey number 3, Max. To Gentiloni, to number 35, nakuha ni Pasculado. Pasculado, nagdidribble si Pasculado. Oh, nanuklay pa, wala! Ayan, nakuha, Maxi. Ayan na si Maxi, to number 35. Wala! Danyo, wala pa rin. Ayun, nakipagsibayan si Omar. Omar, yun! Labas ang bola. Bounding the ball, number 35 to black jersey. Black jersey now, back to 35. Number 35, jump shot. Wala na kuha ni Priagido. Priagido now. Priagido, nagdi-dribble ng bola si Priagido. Priagido! Ayan, nag-jump shot. Wala. Foul down. So, inbounding the ball. Dodo to Pasculado. Pasculado, pinasa kay Inal. Inal, jump shot. Wala. Nakuha ng number 35. Rebound. Ayan, Maxi, nagdi-dribble ng bola si Maxi. Maxi, feel na feel ang kanyang pag-layup. Wala. Ayun, follow up. Ayun, Maxi again. 2 point, Maxi. So, labas ang bola. Dodo to Pasculado. Pasculado now. Dribbling the ball. Pasculado, pinasa. Ayun, nakuha ng number 35. Number 35, nagdi-dribble. Inaagawan ni Omar. Omar. Masipag si Omar. Yan, Gentiloni. Caroger sa ilalim. Wala. Black jersey to Gentiloni. Gentiloni. Wala nakuha ni Pasculado. Pasculado. Nagdadala ng bola si Pasculado. Nag-layup. 2 point. Pasculado. Ayan. Pass break. Gentiloni. Ayan. Gentiloni. Ayun. Muntik nang maagawan ni Dodo. Ayun. Loose ball. Turnover. Ayan. Priagido to Inal. Inal. Wala nakuha ni Maxi. Maxi now nagdadala ng bola si Maxi. Maxi feel. Feel na feel ang kanyang pagpasa kay Gentiloni. Layup. 2 point Gentiloni. Now, Dodo, pass break to Inal. Inal, nagdi-dribble. Nagdadala ng bola, pinasa kay Pasculado. Pasculado, pinashoot. Pasok ang kanyang attempt na 2 point. Pasculado now dribbling the ball. Max. Maxi, feel. Feel na feel ang kanyang pagpasok. Jump shot. Wala. Rebound by jersey number. Ayan, Danyo now. Danyo. Si Danyo to Maxi. Maxi to Gentiloni. Gentiloni lumabas. Danyo. Ayan, si Danyo. Yun, pinasa sa nakapitim na jersey. Ayan, nakuha. Pass break! Iyon! Dodo! Iyon o! Dalawa ang bantay. Binirahan! Gentiloni to Maxi. Maxi now. Oy! Nakuha ni Pasculado. Pasculado to Dodo. Dodo! Dodo! Iyon o! Yan, Gentiloni to Maxi. Maxi, nagdi-dribble ng bola. Nagdi-dribble si Maxi. Oh! Tapal. Bulkasil. Tapal Bulkasil. This game is brought to you by Tapal Bulkasil. Ayan. Caroger, Gentiloni, nagdi-dribble. Ayun. Danyo. Ayun. Danyo now. Danyo to block. Oh! Grabe yun. Tulis mo na. Block. So, Dodo, inbounding the ball to Pasculado. Pasculado now. Ayan. Sinyot ni Pasculado. Yun! Wala. Nakuha ng number 35, jersey number 35 now, binigay kay Maxi. Maxi now, nagdadala ng bola. Maxi Pil. Ayan, binigay kay Gentiloni. Gentiloni now, nagdadala ng bola. Si Gentiloni. Ayun, Danyo. Ayun, grabe yun si Danyo ah.
lumipad. Yan, labas ang bola. Si Dodo, naglabas ng bola to Pasculado. Pasculado, Inal, pinigay kay Inal for 2 point. Inal. So, ayan. Malapit na matapos, mga beshi, mga bay. Ito na. Si Inal, nag-easy dribble. Ayan, Caroger Genteroni, naghahanap. Ayun. Ayan, hinaharangan ni Omar. O yun! Turnover. Nasipa. Inbounding double Inal to Pasculado. Naghahanap ng mapapasahan. Pasculado. Omar! Hinagis! Grabe! Grabe, parang idinag ka. Yan, labas ang bola. Genteroni, nilabas to number 3, black jersey. Sinyot, wala, rebound by Pasculado. Pasculado na nagdadala, nagdi-dribble. Pasculado. Sige! I-dribble mo pa? Exhibition dribbling Pasculado, pinasa kay Priagido, jump shot! Wala! Priagido again, Priagido for 2. Wala pa rin! Ayun, Priagido pa rin! Yun, labas ang bola. Caroger, labas ang bola. Bigay sa black jersey, nagdi-dribble na. Inaharang ni Dodo. Dodo to Danyo sa ilalim, ayun. Foul daw. Same ball. To Danyo to Maxi, ayun, Maxi, pinasa kay number 35 jersey number nakuha ni Maxi again. Foul daw. Labas. Ayun, Danyo. Kahanap ng mapapasahan si Danyo. Ayan, binigay kay Maxi Pil. Ayun, kay number 35, jersey number 35, Max. Ayun, Danyo, Genteroni. So, now Danyo to Maxi, pumasok sa loob, number 35. Talagang man-to-man, ayan na. Genteroni, hindi makapasok sa loob. Si Genteroni to Danyo. Ayun. Puro violation. Sige, labas. Genteroni. Ayan. To jersey number 35 sa ilalim. Ayan. Talagang nakukubiran. Ayan. Shoot using the board. Black jersey. Ayan. Pass break. Nakuha ni Dodo. Wala. Kanya pa rin. Dodo pa rin. Wala pa rin. Ay. Ayan. Danyo. Nag-drive si Danyo. Ayun. Pasok. Ayan. Labas ang bola. Ang score, 18-15. Ayan, 18-16 ang score. Labas ang bola ni Dodo to Pasculado to Inal, trying to shoot. Wala, rebound by Danyo now, pass to nakuha ni Genteroni, layup, wala, nakuha ni Omar to Dodo. Ayan, matindi si Omar. Nakuha ni Danyo, ayun. Roger Genteroni, sabal by Pasculado. Nag-dribble ng bola si Pasculado. Ayun, Priagido sa ilalim. Priagido, 2 point. Yan, 19-16 in favor Mahajar Boys. Favor sa Mahajar Boys ang bola. Now, black jersey dribbling the ball. Black jersey, nagdadala ng bola. Black jersey, ayan. So, binigay kay Genteroni, pinasa, black jersey, jump. Yes, 2 point. Yan, pass break to Dodo. Now, Dodo dribbling the ball. Ayan. So, labas ang bola. Inbounding the ball. Omar to Pasculado. Omar, hinagis. Wala. Yan, ang pasa, matinding pasa ni Omar. Labas ang bola. Genteroni to Danyo to black jersey ay nakagawa ni Dodo. Omar, yun, si Omar talagang napakabilis ni Omar. Danyo now, nagdidribble ng bola. Si Danyo naghanap ng mapapasuhan.
Pero yun, sinyot, wala, di pumasok, nakuha ni Priagido, nakuha ni Pasculado, yes! Tapos ang laban, panalo ang ating best player of the game, Mr. Omar! Best player of the game. So, ayun na nga. Tapos na ang ating laban, 3 game. Panalo. So ayun, tapos na ang laban mga Uragon, mga besh, mga bay. 3 games ang natapos ngayong hapon na yung gabi, inabot na ng gabi. So hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyo. Bye-bye you, I love you. So ayun, mga Uragon, kakain na. Pagkatapos ng game, ito na yung ating mga kakainin. Yun, wow! Ayun, oh. Tinulang manok. Ayun, oh. Ayan, Oh. ayan ang kanin. Ang daming kanin. Ayan, daming sabaw ng tinula. Ano, si Agent Ronnie? 2 kalderong kanin. Ayan. Sige, barat. Irat. Ano? Ayun na, ano iba? Yun, sarap. So, kain na na. So, ayun, mga Uragon, kain na na. Tapos na yung 3rd game. 3 laro. Nagutom, kaya, ayan. Nandito si manager. Nagpaluto ng tinula. Yo, sige, kain na na. Ayun na, mga kauragon. Ito, oh. So ayun mga Uragon, mga beshi, mga bay. Si Omar ang aming best player of the game. Ayan. So dito na magtatapos at ito ang aming chef. Si Chef na Batanggenyo. Magaling magluto ng tinulang Bicol Express. So ayun, hanggang dito lang mga Uragon. So if you like this video, please like and share and don't forget to subscribe to my channel. See you. Bye-bye. Oh, meron pa daw. Ayan, anong masasabi mo? Ayan. Halo na naman? Akala ko mayroon pang matinding pahabol. Talo daw.